Bok ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćete gledat malo nešto drugčije, mislim drugačije. Sadili smo krastavce, paradajze, papriku, sve smo ručno radili, ašovali tamo, štijali, kako god se to već zove. Ručno smo orali, drljali, razumijete, nema traktora, sve ručno. Tako da ljudi, eto neki mini video te bašte. Ako želite ljudi nastavak, znači drugi dio, ako želite da vidite kako raste to sve što smo posadili. Ako želite onako serijal, baš ono 10 epizoda da kuvamo paradajz kasnije kada raste i sve, ako uspije uopće nemam pojma. Ljudi pišite vi u komentar šta mislite, će to uspjeti ili će biti sve katastrofa, ništa neće uspjeti. Ljudi moji, eto, uživajte u nastavku videa. Kao što vidite, vamo smo malo već izorali ručno onu desnu stranu bašte, a ovu lijevu moramo pospremati ovo neko smeće što smo nakupili, renovirali kuću pa pobacali tu, pa smo iza stavljali na hrpu samo. Inače, ovo je moja cura, aj probajte pogoditi kak se zove dolje u komentara da vidimo ko će pogoditi od vas. Kao što vidite, koristim jednu staru kosilicu jako, mislim da je jedno 10 godina stara, ali vidite dobro služi, jel tako? Kosi sve živo i neživo. Moramo riješiti ovo tu, pokositi što više da možemo i taj dio izorati, ali tu ćemo posaditi paradajz, papriku, ja mislim da i patliđan ćemo tu posaditi, vidit ćemo u nastavku. Pogledajte ovo sve ručno, nema zezancije. Ide gas na maks, razumijete? Ljudi, stisnite like, pretplatite se na kanal, ljudi, jer ne zaslužuje ovo jedan like, pogledajte što radimo, ručno sve. Ko još danas radi ručno, pored freza i traktora i svega, jedino mi budale vamo, vidimo, i to na suncu, 30 stupnjeva mi vamo. Dobro, aj pirio je vjetar neki, kao što čujete neke šumove, ali dobro, ide to polako. A mogu reći da je na kraju dobro ispala zemlja, čak je i bolje ispala ručno nego da sam s frezom prešao. A dobro, mislim, tu je negdje, vidit ćete na kraju. Sad ćemo pripremiti rupe za paradajz, malo smo posadili već paradajza, ne znam, vidite tu lijevo, malo su žuti listovi, to je tak bilo već kad smo kupili na tržnici, znači nemam pojma hoće li uspjeti, čak i sad malo je žuti listovi, ali pišite u komentar šta mislite s čim bi mogao prskat paradajz. Neki su mi rekli
sa koprivama i vodom, točnije stavim koprive, naberem koprive i stavim u vodu i 24 sata da stoji zatvoreno u kanti. I što više smrdi ta kopriva, to bolje. Ali nemam pojma, vidite kako su i desno zeleni, a ovo lijevo. Inače ovo je paradajz jabučar što sad stavljam u zemlju, a ono lijevo iza, tamo iza dupeta, to je volovsko srce, tako da vidit ćete, bit će zanimljivo ako naraste i sve. Nadam se da će biti toliko paradajza da ga možemo kuvati za sos, za rajčicu, paradajz sos, tako da imamo za čitavu godinu. Tu u ovom dijelu smo skontali da će biti premala bašta za ono što imamo, kupili smo milion svega, znači mislim da smo kupili jedno 70 i nešto paradajza, a sadili smo po 2 u rupu. Sad ne znam je li neko od vas ko sadi stavlja po 2 u rupu ili po 1 paradajz. Mi smo po 2 stavljali, ali dobro je ispalo na kraju. Tu poslije paradajza sad ćemo papriku, vidite moja cura priprema za papriku i onda ćemo patliđan i imamo još nešto paradajza koji smo kupili za 2 eura nešto 30 komada otprilike. To je malo lošiji paradajz, ali odlučili smo i to posaditi pošto jednostavno imamo mjesta, imamo vremena, točnije baš ni nema vremena, neko nevrijeme dolazi ko da će kiša, tako da vamo smo žurili, evo vidite, vamo stavljamo papriku, a desno smo, mislim ovo desno isto paprika. Uzeli smo 2 ljute paprike i ostalo su babure i ajvarice one paprike, tako da ćemo raditi i ajvar, to ne bi bilo loše. A šta mislite ljudi, aj pišite dolje u komentar, da li da radimo ajvar isto, imamo ajvaricu, šta, ajvarica paprika, izmeljemo vamo tamo patliđan, mislim dobro, pripremimo tamo, ispečemo kako god, stavimo malo češnjaka i možda ljute paprike po ukusu i tako nešto. Ali vidite, bit će to dobro ja mislim, paprika čak i najbolje izgleda, jel tako, baš je zelena onako. Aj staviš kao da se ovi vidi gledaju kao što radi. Sad vamo smo zalili vodom ravno u korijen prije nego što smo zatrpali, jer ja mislim da smo premalo stavili. Ali dobro, na kraju krajeva je paprika čak uvatila dobro, jedino paradajz malo, to jest krastavac vidit ćete u nastavku, dosta je sunce udarilo, bilo je dosta sunce jako idući dan, inače ovo sad navečer sadimo sve, a idući dan, to jest iduće jutro u 5 ujutro smo možda premalo zalili sve vodom, vidit ćete u nastavku. Vamo ja radim put da odvojimo papriku i patliđan pored, a onda ćemo poslije patliđana tamo još paradajz, ali morat ću još tamo izorati, vidite, neće biti dosta mjesta, tako da ima dosta toga. A vidi ovo što gazim, ko ne spašem, vidi ovo, ko da letim u zraku. Eto, možete vidjeti patliđan sada sadimo, to će biti dobro za ajvar, razumijete, mislim, ni ne može bez toga ajvar, tako da nadam se da će nam uspjeti to sve. Bilo bi zanimljivo da uspije sve i da radimo i ajvar i kuvamo paradajz i sve. To je već malo mračnije, kao što vidite, pao je dosta mrak. Sad iduće jutro, ovo je već u 5, pola 6 ujutro, kao što vidite, izvukli smo ovaj šlauf i sad ćemo spojiti ga na vodu i poprskati to sve. Sad ćete vidjeti, možda smo premalo vode stavili, nemam pojma. To vi pišite u komentare, vi znate bolje, vi koji se bavite s tim. Sad ćemo
Zašto? Napravim bacim. Eto vidite, u ovom slučaju ja mislim da smo premalo stavili vode, pošto ovaj krastavac nam se kroz dan osušio, vjerojatno ga je sunce udarilo, trebali smo još više vode ili smo ga trebali posaditi navečer. A šta vi mislite, pišite dolje u komentar. Ja mislim da smo definitivno trebali navečer posaditi, pošto mi smo dosta sipali vode u korijen, a nije se baš nešto primilo. Ali dobro, sada već je prošlo 10 dana, moram izbaciti još jedan video, drugu epizodu moram izbaciti do ovoga. Već je čak i naraslo svašta nešto, tako da, eto vidite vamo kako fino ide to. Evo ga, iz ovog kuta se vidi, tamo skroz smo posadili, tamo iza moje cure je paradajz taj što kao smo dobili jeftino. Čak on i nije loš, iskreno da vam kažem. Čak i nije loš. Vidite, oni žuti su već listovi vamo u drugom redu, ne znam ste vidjeli. E da, tu smo malo cvijeća posadili, ovo neko žuto, vamo ovo, a ovo mi je fora, ovo rozo, ljubičasto ono. Evo vidite, malo smo cvijeća tu nešto posadili. Evo, ako se pitate zašto sad nosimo ove tanke štapove od bambusa, to je zato što ćemo staviti mrežu tu uz ovaj krastavac, jer krastavac će ići gore, ako naravno uspije ide gore uz mrežu i tako ćemo ga lakše brati, lakše okopavati. I vidite, vamo imam neku mrežu, sva je spetljana, znači katastrofa, nemojte ovu kupiti mrežu nikad. Kupio sam je u Pevexu, katastrofa je. A dobro, vjerojatno ima bolje neke smotanih mreža, razumijete? Vidite što stavljamo štapove, ko nespašeni. Zovu se Duško. Duško Loki. Evo ga. Štapovi za pecanje. Bambus. Ajde. Što misliš čovaljati? Ajde idi tamo gore pa upetljava. Gdje? Tamo. Došli sve. A bit će dosta mreže, a? Pa ima još 10 metara. Ozbiljno? Da. Možemo iskoristiti nešto za paradajz. Ju, evo ga, gledaj. Jesi? Skoro. Gledaj ja. Ju, evo ga. Lopov. Ju, lopov. Nisam babo, ja lopov, ja sam Lopov. dobila još gore šrak. Kako je tanka mreža, šta je ovo? Dobro. Tako? Ja neću baš toliko. Ovak dođe. Sad ne znam koliko se čuje u pozadini, ali doslovno, evo pogledajte po drveću, u minut je počelo nevreme i tu ćemo sad malo požuriti, evo slušajte ovo. I doslovno mi je tu sad pala kamera, to jest ne znam je li tu, ali kasnije će pasti i razbit se, katastrofa. Evo ga, doslovno pala kamera.
toliko je jako puhao vjetar da je kanta odletala, kao što ste vidjeli u krastavce. Sad nosim ove kolčeve za paradajz, vidite oni su dosta deblji. Trebao sam možda uzeti one plastične, šta vi kažete? Ima oni plastični, ja mislim da su bolji i ovo drveno istrune doslovno i onda moraš svejedno uzeti neke druge, tako da plastični valjaju dok ne puknu. Pada kamera stalno. To bi bilo to što smo posadili sve, znači pogledajte ovo. Tu ovo će sve rasti s vremenom, vamo smo krastavce stavili. Tamo iza, evo zaboravio sam što je tamo iza, nešto smo isto posadili. Tamo ima 3 paradajza, isto smo stavili u čošak, tamo lijevo skroz. Vidite kako su onako svi krastavci već listovi dolje, katastrofa. A vidite vamo smo mahune, 6 redova mahune ima, tamo je salata. A pogledajte vamo paradajz, vamo je onaj tamo gore prvi red je paradajz jabučara, vamo je volovsko srce, tako da će biti paradajza na bacanje, kontaš. Mislim nećemo bacati, to ćemo sve skuvati. Sve ćemo kuvati, moramo kupiti one... Kako se uopće kuva paradajz, morat ćemo skontati. Dobro znam otprilike, znam da se toči u boce i to je to. Vidite koliko paradajza ima, tamo ovaj čitav red, onda ovo je paprika vamo. Kao što vidite ovo je sve paprika, a dobro paprika izgleda, jel tako? A tamo desno poslije paprike je patliđan. Ima patliđan i onda još paradajz. Eto vidite ovdje je patliđan posađen. Dobro izgleda patliđan, isto dobro izgleda. A desno je ona rajčica. Sad ćete vidjeti da prebacim kameru. Vidite ova rajčica što malo je lošija, ali iskreno uvatila je dobro, tako da ja mislim da će uspjeti. Šta vi mislite ljudi? Pišite u komentar. Pogledajte, to je ta bašta. Ima svašta nešto posađeno. Lubenice ima tamo na početku, to sam zaboravio reći. I lubenice isto, vidit ćemo hoće uspjeti. Ne znam, šta vi kažete ljudi, hoće uspjeti ili neće? To će biti to od ovog videa, ako vam se svidio ostavite like, pretplatite se na kanal, idemo ljudi do jedno 2000 lajkova ako želite da pravimo ajvar, da kuvamo paradajz u narednim videima i da vidite čitav proces kako raste mahune, paradajz, lubenica i sve živo što smo posadili, razumijete? Malo smo se namučili, znači boli me ruka, boli me noga, moram vježbat, kontaš. Ljudi moji, uživajte mi do sljedećeg puta, ako budemo snimali još dalje. Uživajte mi i pozdrav!